akwamukela aka channel ya G1 Soul Makamu orina mina bazane Viketa Khundula kambe amchinini Khometi Moti Miyamba eka siku ra namuntlha muhumelerisi wa nongonoko I G1 Soul Makamu eka siku ra namuntlha ka episode leyi khome Majojo loyi faka hi vulavula hi leswi na leswiya ya mahlweni na pfumba ra ku vulavula na Majojo Oi isungulerini sorry enjoy the valanderi va hina kasi leswi a ngo amara ani teta tlanga serious o swi leswiya swi le ka TV okay na mshawata valandzeri kumbe va voni va channel ya G1 Soul Makamu ava vuleni ku hi me Majojo na amkeleni munhu wo sungulo la nga ta vona episode ya mina we a tiva ku ve ku na Majojo namuntlha ivi wo ti hlamusela hi why xi nga ku hlamusela I ta ku Majojo I mani ku vulavula ntiyiso ni nga hluleka ya swi nga ni tikela because ani Majojo ne ko va ni nga tivi mhaka kumbe xana ni le ka Makamu sweswi Majojo mina endla swo tala but sa lo no ti hlamusela ni fane hlamusete and ka leswi swi endla ku hinkwaswo na ti fan se ni fane bye ti fan ta mi ku Majojo wi sa ni swi tivi ku sweswi ni telini sa ni ta va shoko ni xeweta ti fan ta mi ti kona man'wana man fan na G1 fan ya mina isibhakele in favor ngoka la ya swi ta ku napa se lo angele ku voneni sweswi ta ku Majojo wilo munhu ku luya wo yimbelela ya luya wo yimbelela Antokoto Studios na Soul Makamu ni shoku swi nga endla mukhamela than butsela swa music mus hi nge fiki la na swo hi nga fika no problem ani chuwa to ve sungula hi swona I tshama I biwa I luza nyipi or hi wish bisha nduma la tikweni ni lweti nyipi to tala ni tshama ni biwa na yin'we mara hayi ku ndzi tshama ni biwa lava nga ni ba hinkwavo a ni lwangi o va langutisa la munhu la nga tshama a nga ta mi byela ku ni bini a ni lwangi mara tshamilwa leswa swo too much swi fika ne le police mi fika ne le court va ku vutisa ku hayo ni sungula vi ni ngoba ndzi tshama naye and fikangi a court mara Majojo a hi vulavuli ngopfu hi music namuntlha okay va ku tala va ku tiva hi swa bolo van'wana va ku tiva hi music mara a hi langusika leswi swimbirhi namuntlha sweswiwani hi ta va hi kha hi sungula ngopfu hi timhaka ta music I artist I tlhela yimbelela ne le ka Soul Makamu a hi vulavuli hi we sweswi ka artist bya wena ku ndleka yini Majojo kwihi namuntlha u le ka Makamu a studio okay na vaza Khondola a switwa sweswo a ni vulavula ni nga kosi una album ya nga sweswi ni na ti album ta 4 I 4 timoti an fan ya mina ni fan ya G1 na ti rivala mi na 4 lo hetelela yo 2021 khale musi 5 years ku Majojo kwihi sweswi loyi nga ku 20 album ta yena this year na humesa next year na humesa last year na humesa ma swi ta ka ni vulavula ntiyiso ma swi ta ku mixile xi endla ku ni nga swi tekeli nhlokweni swilo leswi ne I ku va ni kha ni yimbelele le ka Soul Makamu swilo leswi a swi ni pfalela ngo handle because vo fana na last year G1 yi humesini hi December ni yimbelelini mi loko ni hlangana na vanhu va ni vula ku va swi vitana ni compliment leyi ni yi kumaku ka vanhu va kha va hi katsa na G1 lela ra ku maswisa ku ni va ni kha na hanya ni kha ni tibyele ku mina G1 a yimbelela swi nga ni teli ku hey I album ya Soul la yimbele ka yo ya weke ni swi vo sweswi 5 years back kasi Majojo wo tlambi u ri wo yimbelela na yimbelela okay leswi swa ti album ta we yini u swi vula yini
ti-album ni ti vula ti-album a wu tlambi we a ni kambi because okay ku hambana ka hayi vulavula ku hambana ka swo hi leswi that's why ka liya yo hetelela matsundzuka lowu ni ku a ni na nyiko ivi Jiwani nghenelele ku ni yo hotspotiwa okay nyiko ni nga ku ni na yona because na swi kota ku yimbelela masisa ku fana na n'wina ta kuma ku bolo ma hi kota mara a mutlangi se swi vula ku yini nyiko ya bolo mi na yona se moni ku nyiko yo yimbelela ni na yona phela ku qamba that's why u ko munhu a kota ku qamba mara a nga yimbeleli ku fana hina loyi ka yimbelela kerekeni u ko munhu a kota ku qamba mara a nga yimbeleli a nga yimbeleli total ku na swisa swin'wana a ni swi feva ngo a swa ha humesi mara na swa perform swi yimbelela va swi vitana classic music mara R&B u classic nyana music wa ku swa tika ku hundzeriwa swa ma Westlife swisa leswiya a swo yimbelela mara tinsimu letiya a ku nga qambi swona. Okay, a hi vulavule hi siku leri we u nga twa ku tinsimu ti-album leta ta we ta 4 a ta ha ri kona aka YouTube ku endleke yini? Vulavula ngeswo Hi vulavule hi swona a ni leswiya a wu nyika warm-up mara ni vuleni ku interview lexiya mara wa mi nga xi susangi a swi swo basisa swa interview lexiya a ku endleke yini la majojo? okay nhlamulo yikulu ni gene ni ya yi kuma ka Botsoli Yeah. like mhaka vanhu lava okay munhu nga va hlamuseli ku vanhu va njhani because nkarhi wun'wani phela mi ta kuma ku hambi ku ri n'we na n'we kwala mara mi kuma ku a mi hi favor mara leswi mi tisaka swona kumbe leswi mi nga swi mbala kumbe dzovo leriya ra nyimpfu mi nga ri mbala ri endla munhu a va xoko khundula da hi feva vanhu na leswaku okay chekani Solomon una YouTube channel la ku nga na tinsimu ta majojo meaning ku tinsimu ta majojo a nga ti ku ta Soli se Jiwani swi vava esani swi vula ku ve ri ni endla mali hi majojo okay and then munhu susa tinsimu ta yena mara leswi swi va swi vule hi vanhu or swi va swi vule hi we hi vanhu se hi ku vo ka wena loko Jiwani va vuya va susa tinsimu letiya aka social media swi nga va swi ku affectini we okay na swi na affectanga swi affecte vanhu mara u twa nga ku Jiwani yi nga yi teki sayiti ka ku va yi teki swa vanhu instead ya ku yi teka swa wena because hi vulavula ngopfu na Jiwani a hi swo ntsena swi tele like mi kuma ku swi va swi kha swi endliwa hi vanhu ku nga ri mi ntsena ma swi tiva ku okay ti-fan ta Jiwani ka ha ri ti-fan ta me kuma ti-fan ta me okay munhu nga vulavuli hi ti-fan ta Jiwani ti-fan ta me loko munhu o za va ri fan ya mina automatically i fan ya Jiwani se ku na minkarhi loko mavoko lembe leri ku na minkarhi ku nga ta fika minkarhi yo karhi leyi vanhu va nga ta vulavula swilo leswi swi nga ta tisa ku aka nkarhi wun'wani division why na a ni ma swi vona ku sweswi ka kuma album ya HIV ya Solomon swi nga endla loko ku humesa timoti hi March ku se ku va na ku cinca vanhwini va ku mi ti twini tinsimu ta timoti laha swi twala hi nga ku u vula majojo swi twala hi nga ku u vula Solomon respond ya mina
Mas tiva ku mone mi nyika example lembe leri nga hela ne around June Oscar Makamba humesi album ivi me ni thamendela ka Facebook no Oscar Makamba deep line no go fuck Oscar Makamba deep line swileswiya swi ni holovisile ti-fan ta G1 swi ni vava loko se ni ya vona interview ya n'wina G1 ni kuma ku G1 ve le ku themendeleni ka album leya Oscar ni kuma ku a ku na ku hambana ka leswi mina ni nga swi endla na leswi G1 va nga swi endla i xixin'we mara hi mhaka ku swi endliwe hi G1 se swi va swi ri right loko swi endliwe hi mi swi va swi ri wrong i ti-fan letiya G1 vona ni majojo se ri themende Oscar Makamba i nala wa n'we masizes so yeah vulavuli leswo swa loko u ri ka Sol Makamba i ku loko na heta ku yimbelela va ni nyika R1 loko ni humesa album ya mina ni kuma R3 u twa nga ku swilo leswiwani u dyela ngopfu kwihi aka vutomi bya wena bya siku na siku swa fana lero hi vuwa u tsutsumisi mali ka nyiko ya wena like yeah cause mavona ni nga exikovo namuntlha endla interview leyi G1 Icona ne mali yin'wana na yin'wana leyi ni yi kumaka ka G1 tshama ni kha ni yi byala ku ni yi teka hi ku munhu kaya ni yi teka hi ku mani kaya a ndzi tshama ni lava mali ka Makamba that's why nkarhi wun'wana loko ku na mali yin'wana G1 loko yo tshuka yi ni gayini hambi mi kuma ku hi huma ku performeni kumbe na heta ku endla album ne ni twa yi tele ngopfu we G1 mali leyi tele ngopfu a ndzi hlangana yo ni hlangana yi nyika mali ni vula ku ka mi phela mi pfuka ni tiva music ne ni ri fan ya Sol Makamba ni twa na ha ri fan ya Sol na sweswi ni fan ya G1 okay a hi vulavuli hi ku loko wo kuma manager u vonga ku u nga hanya ka music wa wena u nga xota yini kwala loko no va na manager manager ni loko hi ze ve ri manager hi nga yi ku vhele ku ta va ku ri mina nkambi mara ni va ni ri hansi ka manager mi munhu u le hansi ka manager hi swi vula ku loko munhu o ni manager ku na leswi nkarhi wun'wana loko o ni byala ni twa ingaku swi against mihleketo ya G1 kumbe swi against something related to Dokoto Studios ni hava na problem so wo manager lwaku mina nda ku manager mara hi nga chayika Sol ku kota ku pick up nda tshika music i ta fela ka G1 nda tshika music i ta fela ka Dokoto ko hava ku okay and okay sorry ni kombe ku tlhela swi basisa so because swi endla inga kumbexana Botsoli vo ni pfalela ne kun'wana kun'wana la ku nga na studio kun'wana kun'wana la munhu a kota ku chaya a ni na problem ni nga na yimbelela ku tlhela ku nga vi na problem ku hava ku meni va ta ku a na ha yimbeleli na Sol hi ku ni ya chaya na Salve man na Sono the producer okay a hi vulavuli ka kuma ku hi vulavula hi that time u humesa album hi Good Friday yi va na Katara ivi G1 a humesa hi September yi nga vi na Katara wo va kha ti twa njhani ku lo ni rhangelaka swa hi nga cheli Katara nka minkarhi ya sweswi a ku vulavuli nchumu hi Katara mara kambe Katara le ku cheliweni loko se ku yi fane yi huma liya Katara ne swi ni vava ngopfu loko G1 se yi fane yi la ku faka Katara ni tlhela ni kuma ku laha ni kuma ku va veka koho ti Katara ka ha na bass guitar we G1 kasi bass hi le kwihi mani na problem ni va ni kha ni la swo okay ma tsundzuka ku ni fan ya G1 ne G1 loko va sungula ku chaya music wa vo masunguleni a va ba guitar ivi volume 9 ya Sol Makamba ya va guitar volume 3 ya HIV Mackenzie ya va guitar i album ta vo leti nga huma lembe rin'we ne
swi vula kusukela lembe leriya a va hi tirhisanga guitar ni yin'wana ya tifan leti nga twa ku vava ngopfu va Jiwani yi nga ha tirhisi guitar ka music wa yona ma vona ku guitar liya ni yimisa ku le ka Jiwani se va yi ri ka tinsimu ta mina i ku humelela ene kukulu ka mina a hi tlheleni hi hlangana kambe. Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.